Rere frigisheni ya gucarania na mwikuirwo aria makoretwo makiendia bangi na ndawa ingi cia kurebia ikireirwo thinga mwena wa Embu na Meru. Mwikuirwo mwene ahotete gwithara mutego wa borithi na agatiganiria ngari yake, bangi, register ya andu aria endagiria bangi iyo, mashini ya guthima uritu na mbeca baribari muigana wa ciringi 5,000. Mwikuirwo ucio aratwika aretharire kuma moko-ini ma borithi thengia gukorwo ni acukagwo kwendia bangi Embu na matura mangi nja ya kaunti iyo. Ametoroka ndio, lakini unajua mkono ya serikali ni ndefu, kwa sababu tumepata gari itatupatia njia ya kunasa mwenye alikuwa na hii gari siku ya leo. Chepketani ni athiete na mbere kuga ati ruhonge rwa uthuthuria ni rwambikite utwiria wa andu aria maritwa mao mari register-ini iyo ya mwikuirwo niguo guteithiriria na uthuthuria wa thuguri ya dawa cia kurebia mwena ucio. Pesa tumepata 5,100. Pia tumepata register ya members. Embu ni imwe ya kaunti iria na njama nyingi cia thuguri ya uhuthiri wa dawa cia kurebia. Indo icio iranyitirwo ire ceceni-ini ya borithi ya Embu riri uthuthuria urathie na mbere. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi wadia wa Borithi. Matunda nayo